hari gutanga impapuro zo kumufata niba ari mu mahanga, hari gukorana na Interpol n'igihe Interpol ibereyeho. Na mu gitondo namwe hari abandika ngo arahari. Yes, ni Sia Media TV nk'ibisanzwe, nkuko muhora mudukurikirana mudahema kubana natwe mu makuru, mu biganiro tugenda tubategurira hirya no hino, uburyo tugenda tubibagezaho. Ndakwibutsa rero nawe utari wakanda subscribe kugira ngo uyikande, kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. Nawe utarakanda like igihe umaze kumva ibiganiro byacu cyangwa amakuru tuba twaguteguriye, kanda like unasharinge ku nshuti zawe n'abavandimwe kugira ngo nabo bazajye babonera ayo makuru ku gihe. Uyu munsi rero inkuru yacu turaza kugaruka kuri Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid, wamenyekanye cyane mu gutegura amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda, aho yamaze gutabwa muri yombi. Ikinyamakuru gikorera muri cyatangaje yuko urukiko rwashyiriweho nyine kugenza ibyaha muri Amerika ICE rwamaze gutangaza ko rwataye muri yombi Ishimwe Dieudonné, umugabo w'imyaka 38 wateguye amarushanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Aribwo rero yaje gushinjwa ibyaha bimwe na bimwe bigiye birimo icyaha cyo gusambanya umwe mu bitabiraga ayo marushanwa, akongera agashinjwa n'ikindi cyaha cyo kuba yakwaka ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Ibyo rero ni bimwe mu byaha biri muri dosiye uyu mugabo Prince Kid aregwa. Uyu mugabo Prince Kid rero washakanye na Iradukunda Elisa, aho bashakanye muri 2023. Uyu nawe wabaye Miss Rwanda muri 2015, akaza kuba rero ari we washyingiranywe n'uyu Prince Kid muri 2023. Akaba rero bari bamaze igihe urumva babana aho ngaho muri Amerika. Nkuko aya makuru tuyakesha uru rukiko rwatangaje yuko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri leta ya Fort Worth, aho ngaho ni mu mujyi wa Texas. Akaba rero ari kugutabwa muri yombi kwaragizwemo uruhare na leta ya Amerika, nkuko biri mu masezerano nyine bagiye basinyana n'u Rwanda. Amerika rero yatangaje ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kuta muri yombi abashinzwe ibyaha baba baragiye nyine bakora mu Rwanda. Aya masezerano akaba yarabayeho nyine hagati y'u Rwanda nyine na Amerika. Akaba rero u Rwanda rwarakatiye uyu nguyu Prince Kid icyaha cyo kuba nyine yaratse ishimisha mubiri. Akaba yaraje gukatirwa nyine muri ku itariki nyine 29 Ukwakira muri 2024. Kugeza ubu Prince Kid afungiye kuri station nyine, ubwo urumva ni mu kasho kaho ngaho Texas. Mu Kwakira 2024 nibwo urukiko rwakatiye Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba icyaha cyishimisha mubiri ku gitsina. Ubwo hasomwaga uru rubanza, uyu nguyu Ishimwe Dieudonné n'abamwunganira mu mategeko ntabwo bari bahari. Rero biza kurangira nyine urukiko rumuhamije icyo cyaha nyine rumukatira imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2. Ibyaha Prince Kid akurikiranweho bishingiye ku ihohotera bivuga ko yakoreraga abakobwa bitabiraga iri rushanwa rya Miss Rwanda. Mwibutse ko iri rushanwa rya Miss Rwanda ari rushanwa ryabayeho mu myaka igera kuri, aho ryatangiye muri 2009 riza kurangira muri 2022. Ubwo urumva harimo imyaka igera muri 13 iri rushanwa ryamaze riba. Ryategurwaga rero n'uyu mugabo wari ukuriye uru rugaga rwariteguraga, ari rwo bitaga Rwanda Inspiration Backup, ryateguraga iyi Miss Rwanda. Nyuma rero nibwo haje kugaragara yuko haje kubamo iki kibazo, haza kuba bamwe nyine batanga ibimenyetso, batanga amakuru, barega, habaho gukurikiranwa kw'ibyaha bigiye bitandukanye, habaho bimwe byagendwaga bimushinjwa ariko urukiko ruza kubona yuko atari byo, habaho n'ibindi nyine baje gusanga urukiko rubimuhamya nyine bisanga biramuhama, habaho rero gukatirwa.
aza gukatirwa gufungwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2. Nyuma rero yuko akatiwe icyo gifungo ntabwo yabashije kugikora nk'uko bitangazwa ko yavuze ko batigeze bajurira iki cyemezo kuko ibingibi byabayeho nyuma rero y'icyo gihe cyose aho bamwe bagendaga babivugaho bitandukanye, bamwe bati ibintu ashinzwa ntago ari byo, abandi bati igihano yakatiwe ni kinini, igihano yakatiwe, abandi nyine bakabaho kujurira bavuga bati igihano yakatiwe ntago gikwiriye. Mbega ibyo muri iyo zaga yose uyu mugabo Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Prince Kid ntago yabashije nyine kuba yakurikirana icyo gihano cye nk'uko yari yakigenewe. Bimwe mu bintu abantu bakunda kwibeshyaho bakagira ngo yenda nk'iyo urukiko ruguhamije icyaha gutya ukaba wagenda ukaba utakurikirana icyo gifungo cyawe cyangwa se ibyo bihano ngo ubirangize, bakagira ngo yenda hari ukundi kuntu bijya bigenda. Nuvuga ngo habayeho gukurikirwa, habaho gukurikiranwa, habaho imikoranire nk'uko byagaragaye yuko ari amasezerano ruriya bugenzacyaha bwagiye bushyira mu bikorwa hagati y'impande zombi, hagati y'u Rwanda na Amerika mu masezerano baba bafitanye. Nuvuga ngo umunyabyaha umwe iyo ari mu gihugu kimwe undi nawe abagomba kumushyikiriza, abagomba kumufata kugira ngo amumushyikirize akurikiranweho ibyaha nyine aba arimo arashinjwa. Nk'uko bitari byagaragazwa neza igihe uyu Ishimwe Dieudonné azagezwa mu Rwanda, ariko ntekereza ko nabyo ari ibintu tuzagomeza kugenda dukurikirana, tugakurikirana uko bigiye bimeze, uko abantu babyumva, uko byagiye bigenda hirya no hino. Ibi ni bimwe rero mu birego uyu mugabo arimo araregwa kandi yamaze gushinjwa n'ubushinjacyaha, banamukatira n'ibihano byabyo, aho bagaragaza yuko rero uyu mugabo mu byaha aregwa harimo nyine gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Urumva nabamureze bamurega yuko nyine ibyo ngibyo mu gihe yateguraga irushanwa ry'ubwiza cyangwa rya Miss Rwanda ibyo byaha nabyo byagiye bigaragaramo. Arongera ashinjwa n'icyaha cyo gusaba ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Mbega no kuvuga ngo nibyo bagenda bamuhamya nyine, cyangwa urukiko rwamuhamije kugira ngo abe yabibazwa, bamukatira nyine icyo gihe cy'iyo myaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Nk'uko rero tubikesha ibinyamakuru bimwe na bimwe cyangwa bamwe mu banyamategeko cyangwa mu mpuguke z'amategeko, hagiye gukurikiraho kuba yagezwa mu Rwanda, aho azakomereza nyine igihano cye cyangwa kurangiza ibihano yahanwe. Ibyo nabyo tuzagenda tubakurikiranira. ni Sia Media TV ihari ku bwanyu kubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye hirya no hino, tukagenda tubibamenyera. Icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo uzajye udukurikirana umunsi ku munsi.